Inji ombuze kera karetu mu television ya kabina uri jime kwa neko nami omutengwa Charles Kakome. Hi. Hello. Gunda mbirimo TV mele sombuze. Yeah, sorry. Basha inji ombuze kera karetu mu television ya kabina uri jime kwa neko nami omutengwa Charles Kakome sheya. Ombuze yetu kaina biuru nuya kula manai. Mitanda yo Mbanderu Youth Association of Botswana imbambeshi kwa nandi omayab. Mombura njino nji mukashwethe kadomenye shi no mayuwa omirongo bitatu na imwe mushihitwasha jebene bibarao rokunyandira omukandi wodombura omirongo ibari oshirashi ashiripo. Hamithe oshihabero sho Mbanderu Youth Association of Botswana ikumbanga ruka wadhika mitha mo television nji kusha oshiperi ewara kurama nao. Omutengwa ngaruka waningire omitanda no wakurundu no wanashe kushabe ke yuwandi horon washe yuwandi rokunyandiro mukandi wodombura mirongo ibari shenjera wana kwene yuwarombazu Mbanderu washaningire obandubera kandi tuhungira ko ya uhe kona kubere kushabeye okweku yanjonjoroka no ruwara ke yuwara ondi mbuleze yetu yakurama nawo ngatwana rukwa kombundo zoire onditi ngodo mundu mengo kadhirongoze television yetu ile misi wamba perinawa bye bye ile misi wapile